Hi namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course, I'm the tech live, Mr. Post, then we attack on the live, Ben Mayengani Producer Kuna, Hlavu gupta. Yeah, so Kasukuram, of course, around 25th May, finish scroll like account here, Mr. Post. Ufane scroll fika kuma go fika decide ku yeveee as you can see there loko fika hapfula laha swi vona ngo ku ta ku ri ti 27 ta May le ka babes leyi va di invite so the whole context la I ku yo so adyaha ri ku sivekeni Mr. Post as you can see there kwalano ku hinkwenu ya aware ku dipfalelo ya handle le ka Gagash birthday celebration I bra ya dyona ku nga Gagash una mhaka loko nga khale mi kha mi yi landzelela ka channel you are all aware ku Gagash was captured and then after Mr. Post loko nga khale ya kha di invite ka birthday celebration ta yena even the time loko a ha lwa na Ben Mayengani the president hi dyona ri kha ri make sure ku tigigi ta yena ti va kha ti famba kahle but unfortunately this time around a nga di invitanga so hi mhaka yo vava swinene koko a ndzi za ni vo di vulavula nchumu Mr. Post a dimile ngopfu these days ni vona hi mhaka leya se Lugezani Nokeri ku a kombele ku rivaleriwa ka the other artist lowa big fan loyi a hamba di defender na a nga jika ni vona di nga za di hlamula nchumu diyo wihi lembe leri a ni tiku what's happening in that case so hi nga vuri ku mhaka kahle swinene swa komba ku at least Mr. Post so power yi kona se like a nga ha ri ku dependent ngopfu ka Gagash in terms of events as you can see there yeah and then loko hi ta laha ya ka Hlavu gupta yeah so the same exact date as you can see fika ni scroll ka account ya Hlavu gupta loko fane scroll la fika kuma ku a yi suki kusuka yi suki swinene yeah hi fika hi vona fanzi ku mara loko no ndla foundation ya double story ya 20 rooms mi nge ni vutiseli nchumu hi timhaka to ni tirha kwini leswi Hlavu gupta a nga fika tsala swona sweswo leswi of course o endla a hint yo well it might be possible ku ya nga la ku va khala ku endla foundation ya 20 rooms a khala ku ndla double story as you can see there hayi yena Hlavu gupta yena very loko Ben ka bembelela ka gaza loko maybe a nga kha ku tiva le Rivonia le mi nga ma ehleketa na previous video loko hi endla loko a kha a endla meeting leyi a kha kombisa loko le Santana a Rivonia and stuff like that and yena ha swona ku this lembe leri loko pantseni swinene already vula le swona like we saw it is buying cars and expensive phones and stuff like that so we never know so hi swona leswi mi kuma ku Hlavu gupta sweswi a nga le ku tshembekeni sweswi at all ka gaza majority of the people va hleketela ku maybe a nga kha tiva swin'wana so da khe hi vona leswaku ta kha swi famba swi ya kwini loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe